pagpasa papagayam ti LAGIP ti NAPALABAS ni pagayam ti Victorino. Tubo ti San Nicolas, Ilocos Norte, agdamay tangag nanay agdap trabaho sa jay Hawaii. Sagudahan ngur ti surat. Dear Manong Nemy, tunggal para sa kadikaguman na tinapintas apan nagbiag sangkadi naragsak na urnos awanan nadadagsan nga problema. Yung ko natay Manong Nemy santay nga uliklikan dagiti suot wano panlubog trials ti biyag. Naswantay malasat dagitoy anak kita makusbo tayo ket mabati tayo itilangalang. Ngimore nga tamat sa dino ti ayan mo no talagang sika tay saan nga maisuro tay mayaw-awan ako nada. Natanggan ti ulo ako nada Manong. Tadagi nga naganak siyempre kaya dang iturong dagiti anak da itinalinteg nga dana. Nga moren no kasanumot ti laing dagiti naganak nga mangurnos manglinteg ti maysa nga bunga uno anak. No siya isumet iti talaga nga dinakayat ti agtan na uno saan nga maurnos iti biyag na. At da ka man dito Pilipinas uno sa daan uno da ka ti abroad no talaga nga nasalukag ka sa dinumantayan mo agbiag ka. Adda ka man dito Pilipinas, unadda ka iti abroad, no kayat mo iti naurnos ti biyag na naurnos. Ngim no saan? Tekunada Manong Nemy. Adda digitay panakayaw awan. May sagmet kadagiti kang ganahin nga agbuibuya kada ito'y nga programa uri dadak balang dito Pilipinas kat magustok launa dito yung programa. Karita kadak dito yung Hawaii, mabuibuya ka Manong Nemy kat naawis akmet apno. Kahit kubit nga iburay ti pagkasalitak, numampay sana mo ko na nga ti paset nga nakisurat, istoryaan kat saan nga na yung baligyan. No di kat alag na ito nga panagsurat ko nga agpanawagan. Agpanawagan ko na. Tadamay sa nga bunga nga nayaw-awan nga kayat ko nga maiapon. Kasi naman nga rud, nga rugyag ti LAGIP ti NAPALABAS. Idiadak pa lang dito Pilipinas kawayatan nga mayor uray ti panakaprobar iti panakapetisyon mi nga kakabsat babayan kada ginaganak kada kami nga adda Hawaii Manong Nemy. Ala, saan ko libakan? Iti panagbarok adumat anak iti babay Manong Nemy nga agduyos wano pagduyusan. Tagunatan Manong Nemy masapul nga ti ayat kat saan nga bareng-bareng. Samong ibaga iti I love you iti maysa nga babae no samong sigurado. Kasi iti nariknak iti maysa nga babae. Kawagan dalatan itinagan nga Esther Manong Nemy. Esther Manong Nemy kat tubo iti sarat. Inayat ko iso na. Gabota adaken kuwana Manong Nemy ti kinapusaksak nga pagtarigagayan ti maysa nga baro kas kanyak. Napitas ni Esther Manong. Nabiyag dagiti matana ako namlano matmatam kadagpakpakaasi kas nalay bagbaga dagiti agbalbalikas nga matana nga please love me. Ag-English pa Manong Nemy dagiti matana. Ano pat matam ti pakabuklan na Manong Nemy nang runa no medyo agbingi dagiti bibig na ket umisem abukayen na tirik nati may nga lalaki. Nagdato na kina Esther ket saan nakapinarigat. Gabota inaramid ko ti amin na pamuspusan tapno malukoy ko tirik nana Manong Nemy. Inaklon na ket nakarelasyon kami. Naging ka nga sa amin na pupuutan Manong Nemy. Adda kamin iti may sa kwarto. Adda kamin Manong Nemy nga aglinlin na ilo. Agin inarako. Nagmayat kit din Manong Nemy nga na namin dagiti narumpia bibig na.
Nagmayat ka din nga aprusan, tinaduma-duma pa set ti bagina. Nagruna numangig ko ti aring enggan asog ni Esther Manong Nemy nga isumat talada nga mangparugsoy ti rigna. Dito'y ko Manong Nemy nga tinagkikuha ti amin-amin na Esther. Awang pulos ti panagkatakit, panagkadgad na, apan nangipain na ti amin-amin na. Yung awan kaslaawan anyaman na kanyak Manong Nemy, hindi ta matugtalak nga saan nga virgin, Esther. Sa paghay ko na, narigad ka nga makasarak iti virgin ka nagituin nga panawin. Ganit po na Manong Nemy nga adda dagiti imun una sakbay kanya. Saan ko mapilaw isu na Manong Nemy tayo kunak nga ruden sa sino ko man ti lalaki nga saan nga duyos kang kuwana. Ti makadakas Manong Nemy. Saan nga nagbali nga napudno kanyak ni Esther? Tsakamot kayo di mapanagnakan nga maakto. Nga madudag iti mangidandanon kanyak Manong Nemy. Amalaksid kanyak. Kadada kanupay sa bali. Isong iti baga na kanyak Manong Nemy ngagdadagsen. Kaslad na panagduwadwak. Siya kadimatlaing ti ama. Ti sikog mo. Victorino. Awan ti sa bali. Nasaan siksika. Mamati ka kumakanyak. Noon yaman di kiti mangidandanon at naman noon yaman di kiti mangidandanon kang ka iso na ka dito patsyem siyaktag ko na ti ina ti kang runahan nga makaibaga no sa sino talaga ti ama ti anak na kahit nakasawin at ka di sumuksukot kanyak Juan mamati ka kumakanyak please mamati ka kuma. Kadagita akong mamatagon taway Manong Nemy at syempre iso kong matipad-check. Ngayon talaga Manong Nemy nga doon nagiti pamaniknik nga mangidandanon kanya. Nga dito po na Manong Nemy no apay nga dan pa nagduha-duha tirignak para kay Esther. I'm sorry na unak tinakin ko. No may katman ti pa nagtalag ko kay Esther. Sayang, sinayang mo. Sinayang mo kunak, Manong Nemy, irinapudno pa nagayat ko keng kuana. No begas ta, Manong Nemy, diag pagtalikudan, no siyak man na talaga ti ama, ti inawen wano karkargayan Esther. Kat siyempre, no mailiw, agsibugta ko nana, mapasamak mat data. Naging Manong Nemy nga dimtengan ti pa nagpasngay na. Impasngay na Manong Nemy ti may nga nalumpo nga maladaga nga babae Manong. Babae ti anak ta, Victorino. Anat na gana. Dinamag ko. Sika agpili. Funny? When Manong Nemy siyak mit kadita adadang malaan ni Fanny no ang pay babae Manong Nemy ngem adu dagiti mangibaga di makakita nga amamok gagayyem ko kabagyak ya no ko malalaki ka talaga nga Victorino kunada carbon campaign Victorino so nga saan mo paglibakan sikat ti amana di makadakas Manong Nemy isumot idin iti pa naka-aprobar ti petisyon ko. Petisyon mi, Manong Nemy nga kakabsat nga umayan dito Hawaii. Wan Manong Nemy awang pa idi ti duwa nga bulan ni Fanny. Ta 45 days na pailaing hindi Manong Nemy. Idi ta panawak dagiti agina. Nagsangit idi Manong Nemy ni Esther. Esther, saan ka nagsangin na kasta? Amom dito isang gani. Hindi pa ilang ororay, hindi aprobar ti petisyon. Hindi pa bang sa abroad, sa Jaway. Agbate ka nga gina. Sublang ka ito. Kinunak Manong Nemy, naman pa adda din pa nagduwa-duwa. Ita tadak, mabantayak ida. Idi, tawang pa ni Fanny. Adan pa nagduwa-duwa.
nga malaksid kanya kada tapos sa bali. Anang tulakid din ko nak no adakton sa di Hawaii, Manong Nemy. Di adadanton nga nawaya ni Esther nga marangmid ti kay kayat na. Ano man pa idi, Manong Nemy, kadanta pa nagrukbab kan pa nagtalag ko kin Esther. Mabagtalkan nga babae na kung nakinitinakam ko. Dati lang anagat ni Emma. Ngem gaya, Manong Nemy, iso tay babae nga saan nga mapmap ni. Nabegas ta, Manong Nemy, tinapatay ka ti anak ko. Ni Fanny. So ngayon karik itinakam ko, sublehan ng kanto anak. Kat alaing kanto. Magipagnaid kanto kanyak. Idya Hawaii. Kasdahon nga rin tiraksakon, Manong Nemy, dada akon dito isla ti Hawaii. Ako nada, anabay kon nga inararapap nga dumanon. Kas kalgaliguguman, dagiti daan amang petisyon kang ka. Kat siyempre, awan ti sinayang ko nga oras kanal down sa nga nagtrabaho. Nagtultuloy met ide ti komunikasyon mi, Manong Nemy, ken Esther, komunikasyon nga magipadpadamag kanyak, Manong Nemy. Tayo na akon, Manong Nemy, di pa ilang adan pa nagduwa-duwa ken Esther. Nga saan nga mapmapnek. Tayo na akon, Manong Nemy, di adak pa ilang dita arig na bambantaya kisuna nga maramid na. Anang tuwagit itan, Manong Nemy, taada akon dito Hawaii kat saan kon nga mabantaya ni Suna. Wine, Manong Nemy, adan sa bali nga lalaki di biyag Nester. Kaskas na ko nakitinakam ko. Idi, nga nagsubliak tuman. Saan ko ang sublian nga ikasarwan asawain, Nester? No di kat tilahing anak ko nga ni Fanny, ti subliak to iso. Kat gabot awan kami kin Esther, kat siyempre putod ko ni Fanny, sabat lang tamaniklikan na. Nga suburtarak ti putod ko. Taan na nga ron, kada ada obligasyon ko. Aging ka ko na kanyak, Manong Nemy, di kakabsat ko kan naganak kanyak. Oh, Victorino, saan nga ipalubos nga malakayan ka nga baro? Agasawa kan. Buwain, Manong Nemy, tagtawahan na idin iti 30. Iti na minsan, Manong Nemy, nga panagbakasyon ko dita Pilipinas, ta naawisak nga may makipiesta iti ili nga sa Nicolas, Manong Nemy. At dabakat nga nakaluganak. Uwan, Manong, nakaluganak tiraplano kan nagkatugaw kami pa. Ay, papanamay barak. Gawid ak sa di Pilipinas na. Sa gano'n kan siya di Norte. Idi sa Nicolas. Ay, sumul lang sa Nicolas ti ayog mo ay. Kakaruba tayo. Apay ko na yung kakaruba tayo, nana. Kita agabay mo ti raraburan gan sa Nicolas. Saan ka de? Sa bagay. At damat pa sa tiraraburan nga may susurot kayo ti ayok sa Nicolas. Kunak, una, gasi nagtemit lang. Tagararabuna na. Inagbadag-bakasyon na ta, may iliwak mo't sa jay. Kasi ka ngay, anabatiran tamin ka mga asawa. Awan pa asawa ek nana. Ay, susapo ya. Ado dagsapsapo li Hawaiano. Ang narikat nga mga asawa ti Hawaiano kaskeng ka. Busta gwapo ka, Hawaiano ka pa eh. Lukayat mo agad, ada ireto keng ka. Ay, saan nagsapsapo nana? Yung talagang awan ti asawa ada napututak ang ada mo tinasawa na saan nga nakauray. Ay, sasta ya. Di na kahit ate umay di Hawaii no kasta. Napututan pa'y gaya man. Saan lang nga nakauray na yan? Siguro, numaalak tumutan di anak ko kang kuwana. Dito anak ko natin magpensyon kang kuwana. Sa bagay, ado ti kang kasta. No saan nga makauray di ina? Di anak to ti mangalan iti inana. No kayo mo tagasawa, Barok. Haya? Ada iretok kang ka. Nalapsat, amukan to. Temok idi Manong Nemy kat agang angaw ni Nana Lydia. Tanana Lydia tinagan na nga taga-raraburan lawag Manong.
kabayatan Manong Nemy ti kaadak dito sa Nicolas iti attender ko iti na piyesta. Dumataan iti babae Manong Nemy nga umas-asadag kanyak hawayano ko naman. Sa usto ti ko na ni Nana Lydia nga adamat pamuyaak kuno langat. Nemdya mo Manong Nemy tanatanangak. Dan panagamak ko nga basta latanag-talag ka na kiti babae. Ta napadasa kong tinasaktan. Nagtalega kini Esther at apay putot ko keng kuana Manong Nemy ngam te konakon saan nga nakaururay saan nga mapmap na. No inagman so barong ka ni Sarat Manong Nemy saan nga ni Esther ti sarong karak no tikat ni Fanny. Aging ka Manong Nemy nga interesado ak maten di bagbagan ni Nana Lydia. Mapangkumutan tuntuntunan tinagan nga Estela, tegnagan ti Estela sa jaraburan. Kaya't kumatan nga makita, kaya't kumatan Manong Nemy apasyari ni Suna. Manong Nemy pinasyar ko nga rod ni Estela. Dandan ni talag kanagan Manong Esther ken Estela. Letter E, Manong Nemy. Dadawat S na, Esther ken Estela. Didi lang L, Manong Nemy, ken R, tinagdiferensyaan da. Iniilukat Manong Nemy ni Esther, Estela, Tiridaw, nga tinugtog ko. Idita, ibaga di kiti kakaduwak, nga agtugtog ako, kadagbadi dalang di tarwar. Dibaga, Rabim, napintas abalasan. Ay, umay ko mo po siya rating ko. Siya ni Victorino sa Nicolas, nagapog Jaway. Siya dati imbaga ni Juan ni Nana Lydia nga nagkalugang kam teraplano nga ireto nakkanukeng ka. Ala, kababain pa sumra ka, Victorino, sumra ka. Manong Nemy tiket kinaalis to nga minteriknak nga maalukoy. Nagruna na makitak nga talaga nga kaslag balbalikas dagiti matati may sa nga babae. Nga dagiti balbalikas nakit kaslag pagpakaasing nga love me, please love me. Nagruna Manong Nemy idi umisem ni Estela ket nakitak dagiti naputaw ken naurnos nga ngipen na. Siyempre maragsakan dagiti naganak kang kuwana ket kakabsat na mag-asem ta balikbayan. From sa Nicolas, iti bang pasyar kin Estela. Hindi man nagsasarita mi kin Estela, Manong Nemy, saan ko linibak ken kuwana tinapalabas ko. Gad na putot ko. Yung saan ko akayad di na, tadamatan sa balik, nga nangasawa ken kuwana. Bagas pagarigan ta kagasatan to Estela. Yun una ko nang ipakamukin ka. Petisyon to dyan ako. Taalaik, apaman nga makapag green card at agas tamat ti panangalak to ka. Di mo ka di kayat? Siya sino kumatisan nga galikagong Victorino nga makadanon sa Jai Island o Paradise sa Kunada. Manong Nemy talulaeng nga tawen di diferensyami ken Estela. Takonana 27 kunto into no umay nga bulan, Victorino. Yeah. Siya to mong paala kang gati ba nag-birthday mo? Sabi ko man ta, isagot mong tumat kanya, tinasamit nga wen mo. Wen Manong Nemy, naglaing ni Nana Lydia ko na. Tadadilang pa nagkalugam meteroplano kan ada iretok keng kabarok kong nana. Dito kini panamnamak keng kagbaling nga napudno, unana. Katkas nga rin tinapasamak Manong Nemy. Huwan siya tinaggastos ka di pa nag-birthday ni Estela. Siyempre, garbo ata, hawayano nga rin Manong Nemy di nang paala kayong kuwana. Ngam ka di matlayang Manong Nemy nga birthday ni Estela kat inaklon na ti panagayat ko. I love you to, Victorino. Saan nga gabot hawayano ka? Kahit ko dumanon sa di Hawaii. Imamo ti Diyos. No kasano nga mariknak nga talagang ipatpatik ka. Napadasak man idin tinagayat saan ko libaken.
Ngam sa balik ka, Victorino. Saan nga gabot na may sakang Hawaiano? Ngam talaga. Ngayon karik idibagi nga sikakat siksikan tulaeng. Siyempre, Manong Nemy na irut dagiti panangarakop ko keng kuan. Agastamat dan iti kinapaot iti panaglanang dagiti lips mi, bibig mi, kanistela. Ay amanak. Sabi ko ma, tasikan talaga nga naikari. Sikan nga talaga iti agbaling nga kataktak na ko ti biyag. Itirigat ka namay. Kada di nga rabi, Manong Nemy, pinagawid ko latan di kini kakadwa. Nga na pa ni matendar, iti pa nagkasangay ni Stella. Ta nagbati ako ni Tibalayda, Manong Nemy, ket ditoy. Nga insagot ni Stella ti amin-amin na. Ditoy, Manong Nemy, nga nagmaymaysan di bagimi kini Stella. Oen, Manong Nemy, di may kadwa nga gundaway, di may kadwa nga babae. Ngay nagpapasan, ngay nagkanda kini bibig na. Ngay napusan, ngay dinigos kadagiti agkakabarang ageko iti na dumaduma paset di bagina. Nagparnuayan agubuay, Manong Nemy, dagiti asog kanareng-eng manipod keng kuwana. Nga kita nga areng-eng ken asog, Manong Nemy, kisuda ti adada nga na magrugso itirik na. Victorino, Stella, nagmaris rosas de ding rabi, Manong Nemy. Namsek kadagiti ado nga areng-eng ken asog iridegta nga sila. Na ulit-ulit, Manong Nemy, ti panaglanang dagiti bibig mi, iti nagpanangdigos keng kuwana kadagiti agkakabarang ageko iti na dumaduma paset ti bagina. Ket nagtultuloy, Manong Nemy, ti nakpanakangig nga nagbaling nga samiweng nga adada nga mangiduaya kanyak dagiti areng-eng ken asog ni Stella. Iti panangibagana tinagan ko nga Victorino. Diyak malipatan dedi mga panagbakasyon ko, Manong Nemy, dita Pilipinas. Tadan nagkinawatan mi, Manong Nemy, kini Stella. At siyempre, inagkari nga urayan nak. Inkarikmet nga subyanak to. Tapno di kastakit isuting nak ikasar. Ta iso, Manong Nemy, talaga ni Stella tinaikari nga para kanyak, ngagbalin nga asawak, ngagbalin nga kataktak unay ko iti da ito nga biyag. Kadidi demtengen data nga aldaw kentawen, Manong Nemy, awa nagsublik manen dita Pilipinas iti ili nga sa Nicolas. Napamininas asawa ni Stella, Manong Nemy, kat saan nga narigat nga naisayang kati amin. When nagkalaysa kami, Manong Nemy, di simbaan ti San Nicolas. Ado dagiti nagbalit, Manong Nemy, nga ninong ken ninang mi. Ado dagiti matendar nga nang saksi iti na isang sangay naragsak ti kalaysami ken Stella. When kada napangkami pa yamanong nag-honeymoon sa Baguio. Kamayatan di honeymoon mi, Manong Nemy, kat nakaragragsak kami. When gabot na talaga nga mamatiyak nga isu ni Stella tinaikari. Isu talaga tagbaling asawak ko na nagbaling nga rotin nga asawak ta nagkasar kami. Agangga, Manong Nemy, nga dimteng di pa nagsublik dito Hawaii. Kat siyempre nagsangit ti asawa. Sanggag sangit Stella. Gabot ha, apaman nga makasubliak sa jay Hawaii. Ipagnak nga dagos, di pa nang pinisino ko ka. Tapno umay ka alaen. Mabit lang na to, isang nga mabayag. Awang pa'y makatawan. Adda kan tumaten sa jay Hawaii. Namnamahik. Ururahik ti pa nagsublim. Para iti manangalam tumaten kanyak. Kat siyempre, agnaed ta sa Hawaii. Agnaed ta, tinulong ta nga agtrabaho, agurnong para iti pamilya ta. Tabarbareng no, madan na tumaten ti anak. Kat sa dito Hawaii nga may pas nga iti kita anak ta. Kat pudno, Manong Nemy. Pudno ko nak.
Nagsibot tayo di adan ni Estela dito sa Hawaii. Yung padamag na maten Manong Nemy nga adan nagpitpitik iti saklot na. Nagasta? Adan tumatan anak ta? Adan tumatan anak ko keng ka, Estela? Kasta ko na nga ro tiragsak ko Manong Nemy kan ragsak mi ti adan na anak mi kan Estela. Wain Manong Nemy kadidipas nga ni Estela ti anak mi kasta una tiragsak ko. Tadan na anak ko ken Juana. No pa iso ti may kadua nga anak ko Manong Nemy imuna ni Fanny nga putod ko kin Esther sa ni Estela nga asawak Manong Nemy. Iso dayto ti arang na Manong ni Pamela. Nimloko nga Pamela. Babae Manong Nemy niya. Iti pa nagdakkel na, panagubing na, aga pinaltog mo, ti amo na nga ay ayam, tumboy samot ko na. Aging ka na isaruno nga dimteng iti biyak mi ni Junior. Adan na Junior ko na ko nakitinakam ko Manong Nemy. Talo Manong Nemy nagiti nagbalin nga bunga tinayat mi ken Estela. Idi tagtawan ni siyam ni Fanny Manong Nemy nagbitisyonak ket naaprubaran. Iso nga di nagawidak Manong Nemy dita Pilipinas tapno di kasta ket alaekon ni Fanny dito Hawaii. Kasta na hindi Manong Nemy tiragsak na ken ragsak mi nga agama ititagin na rakop kami. Papa, anak, magdamalasin na kasyak ni papang mo. Kito na, nagbakbakasyon kami no ka. Sa ibagbaga ni mamang ko, natipod nung amak kit sika, Hawaiano, Victorino tinagan na. So nga sika papa, napintas ni Fanny Manong Nemy ti ay mala iti inana. No pa edi manadaga ket talaga nga siyak ti kaing ingas na. Kenore pa gadagidi ang panawen idi siyam ti tawen na Manong numatmatam ni Fanny. Carbon copy ni Victorino ako nada. Wain Manong Nemy at duamat kidin kakabsat ni Fanny. Edi anak ni Esther edi sabali nga lalaki siyempre. Alakon din ako. Kito na. Ket siyempre. Ison tumatan di mang petisyon kanyak tapno makaumak tumatan sa di Hawaii. Ket maalak tumatan di kakabsat na. Agraman ti asawam. Sayang, tasaan nga si kakin siya. Saan ka ba't kami nakaururay? Di ka ba't nakataptupel? Kasta talaga tigasat, Victorino. No saan nga si ka tinaikari, di kat saan nga si ka. Anyway, sa mga baybayan ti anak ta. Talaga nga saan ko baybayan. Ituloy nanton sa di Hawaii tagbasa. Kat siyempre, sa di nga duwakel, idisidong na kakabsat na. Sabi ko matasaan yung tong irumen ni Fanny. Haan ko pulos nga ipalubos nga may irumen tinaw ng anak ko. Tamawatag ti asawak. No kasanot pa nang ipatag na kadag iti talong anak mi. Kastan tumiti pa nang ipatag na kini Fanny. Oen Manong Nemy inalak tinaon ng anak ko dito Hawaii kat dito ay nagraduar iti elementarya. Ti makadakas Manong Nemy iti panagbalasitang panagbalasang na. Diyos ko ay nayaw awan ni Fanny Manong Nemy. Naibarakada dito Hawaii. Tasaan lang nga dita Pilipinas ti ayan di kiti barkada gibagbagada nakarakaro pa dito'y Manong. Dito'y no talagang saan nga minor di edad ti anak madaanin ti waya-waya nga saan nga kabailan nga tinggarenin di kitinaganak. Saanan Manong Nemy nga nagbasa ni Fanny iti higher grade. When saan nga maap-apon sa nakas kadigri kakabsat na Manong Nemy dagiti talo nga anak mi ken ni
Estela, nga da Pamela, agramang matan siyempre, ni Junior kini Balbin, Manong Nemy. Tatalo nga ron dagit putot ko kini Estela. Dagito'y Manong Nemy tinatudyo nga anak ko. Ni Pamela naman pa'y nagbalin nga talaga nga tumboy suna. Ni Junior kasta matan kini Balbin. Dagito'y dagiti natudyo na ornos Manong Nemy idi kasasaad. Ngam ni Fanny ni awan Manong. Naging ga nakiktutak laingin idi maamuhak nga masikog ni Fanny. Sino't amana? Apay nagpasikog ka? Apay ginaaramig mo tikas ito'y balasan ko? Inayag bang ka dito'y Hawaii tap doon sa siya ati pa nagbiag mo tap doon mapetisyon ng tiinam kas doon mati paunay ka maten buong ka ti ulo pagsakitak ti ulo pagsakit ti ulo kabukin ka. Uri ti asawa kin Estela kat aramidan naman ti amin tap no maiyapon na nga maurnos ni Fanny Manong Nemy nga amapo. Kat gapo Manong Nemy taawan ti tumakder nga ama ti apo ko ken kuwana inala ti gobyerno ti Hawaii ti makadakas Manong Nemy kaskasdi nga saan mi nga maisuro ni Fanny. Na minsan nga naganak abalasang naulit Manong. Kapo na matin kasti nga mapaspasama kang anak ko. Hamong ka din ang babawiyak ka nangalak kang ka dito Hawaii. Hoy, kung naklo nagsayaat ka dito nga mangibabain ka. Mangisarsarak ka. Anong Nemy, nagbalin nga problema tinauna nga putot ko. Huhen. So nga ubrak Manong Nemy nga mapansapsapulan nga tuntuntunan. Iso ti ubrak nga umawawat kadagiti madi nga damag kang kuana na ibarkada. Nasusuro na Manong Nemy ti nagaramat kadagiti illegal nga droga. At pa nang babalaw ni Esther kanyak Manong Nemy nuapay nga saan ko nga maisuro ti anak ko. Yaman nga ti maaramid ko. Kunakpay king ko anak it imalaken ka. Horesi ka. Kat masukon-sukot mat idi ti lalaki ti biyak mo. So nga imalaken ka ni Fanny. Saan nga siya ti malanan no digit sika. Nagpimpinabasol kami idi Manong Nemy. Yung nagsagita panunutin. Inaramid ko pa Manong Nemy api nagahawid. Intulod ko mismo kang isuna Manong Nemy dito yung Pilipinas. Agrupot ka. Subli ka kiniinam. Agsubli ka sa Pilipinas. Kasta nga ron tinapasamak Manong. Insublik iti inana. Oh, isublik kang gani Fanny. Sikat ibang isuro kang kuwana ito'y. Makamukeng kang kuwana. Ngayon kaskas di Manong Nemy. No kasano ti saan na pa nakaisuro dito Hawaii ad-adda dito Pilipinas. Iso ang tawag na kanyak Manong Nemy. Victorino, napimpinda samit lang no alaam nga pasublin dito ni Fanny ngam dito Pilipinas. Napimpinas mo dalita. Delikado dito Kinuna, ti may sa kadagiti kakabsat ni Esther nga ikit ni Fanny. Isumot ide nga panagbakasyon Manong Nemy ti kabsat ko nga ni Aurelio kadimbilin ko kayang kuha ng ipagpaka si Kabagis. Surot mo ito mga rod ni Fanny kagsubli dito ti Hawaii. No agsubli ka doon alpasan ti panagbakasyon mo. Kasta nga rod Manong Nemy tinapasamak nagsubli ni Fanny dito Hawaii. Ngem kaskas di nga naramid na latap. Diyos ko. Gabuta nagbalin nga opat Manong Nemy. Nagbalin nga opat dagiti anak na. Ito sabali nga lalaki Manong Nemy. Mabainak ko Manong Nemy nga mga patangatang tikastoy ngam iso da ito ti pudpud no. Nga alaik dati agundaway tapno tikas taket panawagak agpanawagan nak tabarbarin ko nak. No adda nga dumdumngeg ka nagbuiboy eta ni Fanny no sa dinuman ti ayan na. Ken kastamatan nga may turong kumamat daytoy ken Esther. When ibasa man Manong Nemy no ti panawagan ken ka Esther ang tagasarat malagip nakpaingat ha iti unos 35 nga tawen
nga awanin ti komunikasyon ta nga dua. Malagip mo ni Fanny nga iso ti naunang anak ta. Awan pa iti duwa nga bulan na iti panawan kayo nga gina. May panggap iti pap naka-aprobar ti petisyon dagiti naganak kada kami nga umay dito Hawaii. Kat nakadahanon kami dito nga kakabsat kaasinapo. Ngayon di nagbayag may panggap iti naramid mo ti derep nilasag. Ti pa isa nga lalaki kit may isa nga gapunan o apay nga sa nga datat nagkatuluyan among deta. Saan ka nakauray? Wan Esther, ala itadumtan tinapalabas. Naalak ni Fanny dito Hawaii, pwede siyam titawan na malagip mo. Imjak pulos na isuro. Nagraduar iti grade 6, ngem na awan. Mapanggap iti may parit nga agas. Iso kuman ti mga lakang ka dito Hawaii. Iso iti ti planok. Kat kumusta ka met? Amok nga may sakang nga balo na damag ko. Huwag gayam, dagiti apuko ta, apukong kini Fanny. Talo nga babae, may isa nga lalaki. Diya inauna kat 14 nan. Diya met lalaki, 11 nan. Diya met may katlo, putot ti puraw. Ken diya may kapat, babae. Ada picture. Ngay patulod ko ken ka. Picture dagiti upat nga apukom kini Fanny. Payam ta inton madanunan iti umno nga tawen ti nauna nga apukom. Ibakasyon kunto dita. Tayam amuka nga sikati lula da dagiti upat nga apukom. Pam, tanukas na lang. Ipauitan kanto iti nayon ti puonam ngagnegnegosyo iti nateng. Karalak ko man ito nga panawagan ama iturong kini Fanny. Sa dinumantayan mo, Fanny anak ko, agpakita ka kuman. Urnusam kuman ti biyag mo anak ko. Urnusam kuman ti biyag mo, sakbay nga maladaw ti amin. Manong Nemy dayto nga rod, tinak matinburay apakasalita awan ti problema mi ken Estela agraman ti talungan nakmi. Nagabuta na siya atin ti kasasaad da nakapagturpos ken nagtrabaho da. Ngem ni Fanny nga inauna nga putot ko dayto lang ti nagbali nga problema. Sabi ko ta nakatulong dayto nga programa tapno maapon ko ni Fanny kadagbalbaliw ko man. Sabi ko matadamat na ibatik nga aldal, liwliwakan pagsarmingan tibihag, kadagitipada kadib nga nagbuya, more power to your program. Tuyagyaman nga pagaya mo, Victorino, tubo iti San Nicolas, agdama itang agnanaed iti Hawaii. Thank you Victorino and thank you kadagiti amin nga nagbuya ka nagdengeg. Sa tuwin ti pagaya minumanan nyo Nemy Ruiz, maging batbati ka unti na yung pag-oras ka na kaya amin nga sa kapada. Babay na po.